بسم الله الرحمن الرحيم. خوشكو براي برومد از اجوارا بچند دقا بحثا کسی کو نمیج نکه گلو دو مشرک یا ناو مشرک از بحثا وی بکم آنجی ام آیتا سوره روم آیتا سویه کی چوا فهم دکن از گاوا بلا خواد دمی در رئالی دا دساناری دا هن کسی کو لسر ناوی دیلو دیانتی قصه دکه دم آیتا سوره روم آیتا سویه کی دخوینه شاشو و نراز شیروه دکه انسانات که کافر خود تعالی دو سوره روم دا بسم الله الرحمن الرحیم وها فرمان دکن دبی منیبین الیه هم تب بری خو بدن آلیه خود تعالی هم تب بر خودی هرم بری خو بدرب بخوا و تقوه هم تقوى داری خودی بکن تقوى داری یعنی هم حلال خودی پیک بینورن حرام خودی دور بسکنن هون لگورا قانون و نظام رب عالم تابع کرد معنی تقوى داریه و اقیم الصلاة هون میجا خواه برراستی درستی چوا پیدوی هی وصا پیک بینور میجا خواه بکن ولا تكونوا من المشركين هن نوج مشركة هنك مروغاوي آيات شروع دك شروع دك دبيجي خدي تعالى دبي المج بك نوج مشركة كسي كل مج نك مشركة كافر دبرتا جارك الشركي شاش فهم كرنا وهر وسا بي آيات شاش معنى دك شرك معناوي نأوك مرو كافر شرك أوك مرو مشركة مرو هنك انسانا شخصا دکه شریگی عبادتی که مروج را بخواره دکه دور دا کسی کافر نمشرکن کافر آنا کافر یا خودی انکار دکن یا دین خودی انکار دکن قبول نکه اونا کافرن لیم کسی کو نمیج دکه کسی کو زکات دکه کسی کو تر حجی کسی کو عبادت را بخواره دکه او شریک خواهد را چه دکن او هن انسان دکه شریک عبادت رب خواه دوی اموی سوره روم آیتا 31 به سوره کف آیتا 110 به هفرا مذاکره بکن که جیوی ورف عم کرنی خواهد تعالی به سوره کف آیتا 110 دا بسم الله الرحمن الرحیم وها جمعه فرمان دکن قل یا محمد بویجه إنما أنا بشر مثلكم أجي من وطني بشر مروفم يوحى إلي جمرة وحيتي يعني فرماني خدي تعالى جمرتي أمري خدي تعالى جمرتي أجي جوارا بيانتكم إنما إلهكم إله واحد بتاني إلهي ويك ويقدر إله تني إلهي سخته جالكن لإلهكم جرى عبادت تكرني إلهي وياك أو كسيكو قرآن خدي تعالى دين خدي تعالى أساسي قرآن تكر برنامج جانا خوا جيانا خوا القرى قرآن بريكو بيك بك إلهي ويتني الله أو كسيكو بفيج ولا دين تاني لميجو رجوع حج زكاة وكيدن حياة خوا پر بدل راحتي بكيف خاشي القرى قانون نظام بشري تنظیم و تکوز بکن و شاقی الهی وی الله نن او کسی که مشرکه خواهد تعالی دویجه فمن کان یرجو لقاء ربه کی هیوی دکه و هر بار ربی خروج قیامتی که خلاتو جزه ربی خواه ببینه یعنی ده چل به دنیا هنه کری گاد چو حضور ربی خواه تو یان مکافات تاوی بگره خلات تاوی بگره یا توی جزایی بگره کی وهاد فکرن کی وهاد هزر دکن وشاغي فليعمل عملا صالحا برا او عملي قنج باش بك ولا يشرك بعبادة ربه احدا برا كسي نك عبادة ربي خردك هذا وردا كسي كافر عبادت ناكج ربي خرد کی عبادت دکه کسی کو دبیج از مسلمانم اوج خادر عبادت دکه خدای تعالی دبی گلی مؤمنه گلی مسلمانه گاوا ول مشکر لمیجا خبره کو پک بیگ gösteriş بریا کاری بکه نه وک مشرکا مثلا ام بویژن هون نبیج مشرکا نبیج وان کسی کو شرک دکه عبادت ربی خو مثلا تو چوجیه کی مروه کلمج دکه نورمال میرج بو خادر مج دکه
لی او چند کس دور به او انسانی کل میجده که برا ببیجی و یا وان کسی کل براج مرا ببیجی یا فرانکس چقال میجه که برای کو پیک دکه yani gösteriş yani bir riyakari olarak mecdike boş çabditına halkil mecbike ev kese hemce Rabbi xwaral mecdike her wisa ev kesi kul vurunuştun vay vi kesi meşker kesi kul meşke ev kesana kır şirigi lemece kuj Rabbi xwaradike xwadi tarad bi huner juwan kesana gava vel meşkiş gere xulqi safi be sıdqi safi be ihlas ve rızan lillah be نکو خلق نشان بده بیا فرانکس چل میجه که برای کو پک دکه یعنی برا ریاکاری دل میجه و دا تونه به عبادت و دا تونه به دور دا مثلا مروه که زکات داده مروه که زکات داده ام بی 100,000 200,000 میلیون که زکات داده اول نورمال زکات یعنی صدقش بو خواده داده لجبونا خلقی کلوور بی فرانکس چه مروه که مرد چه دستی فری زکات داده بله او کسا همش خود در زکات داده همجی او کسی کلوه دری کو دید زکات دا وان کساده که شریکی و عبادت جرب بخورا کری او عبادت هان جم خودی مقبول ننه معتبر ننه دمیجا تبه روجا تبه حجا تبه زکات تبه وعزو نسیحتی کنه را دادم دوی تفش بو خودی به گاوا دوی در ریاکاری ها به خلق به یا فرانکش چخو بلاغت وی چخو خوزدان قصه که چو عزی کری کو پیک داده eğer dili merab da tişteki va hebe o xalqi pesi merab bide o dili merab da hebe merab xalqi dike şiriki ibadet tecrübe bixwara dike kesi müşrik o kesi kafir ji hep jihene müşrik o kesi ku iman ev hey le da iman bixwadi hey li iman ev qalse ne rastı ne dürüstü o deviş tobe bike ji tosa toba xabise o ji şirkê dûr bisekin ku duayê wî li mêjî wî xêrê wî xêratê wî cem xwedê mexbûl bibe anna merê ku li mêj neke gava bi kislanî li mêj neke gunekar e gunê ye lê gava kesî ku înkar bike dibe kafir me xwezban çend deqe behsa li mêjê ji we re bikim